Russia की military base अनिदा Ukraine की drone खरा नईखी बगी पाउ लईखी मसी होकी 12 hours की वारी नि Russia ना नहन 780 drones plus missile ने Ukraine की मपम के आदा destruction पूरा की बादू की मतुंग की वारी नि हौजिक Russia में Ukraine की मरकता अनौबा development खरा का लाकली मसीदा serious वेगदबा अदुगुम बवाफम खरा यावरी मसी करना है बता अमेरिका की B2-Bomber Russia की मतकता यूज तो बे याई हाइदुना लाकली बा 24 hours or even days or even 10 days asiki kharagi manungda oikibi ai sini masi aseng buwani hairi maram di handak Donald Trump ki audio ma leak tawkre sini masi ki related wafam da Donald Trump ki audio asigi matang yam kan nainari masi ki audio asida mak hai ki sini madudi karigumba Russia na tawbase henjilaba Ukraine the destruction se adur badi aikoi na Ukraine bunga pose aikoi ki hakni right ni aduga aikoi ki B2-Bomber na Russia ki Moscow asida bomb thatabi ai event mathau tardi China da amati Iran da all to tell amka tobi ai sini masigi audio ase leak ohelak pani sini naina basing hairi asigum bo audio hector leak oibi abanate willingly leak ohen bo oigani sini yek na bana means Russia or atai na masigi pawsi tar ka khara panic oina ba handak ka Trump ta so haiki Ukraine the defense system tara pini amrom the Britain France of the Germany yamna mak ngak haikat na Ukraine help ki damak manung the silang li handak asina hena silang kre Britain ki Tom Shadow Koba missile ase Russia the Thatap in the Makta Hujik Manak to Pusilak Sini means Ukraine ki border the Ukraine Johan Bukitamaka already Karasu Russia the used to be Ukrabani Russian intercept of Sungamki. Hujik America Hanaki do not tray Hanakani mark the Mokoi Anglam Bakolamba do not tray change Ukraine Amuk Ukraine Gina Walon Bahukre Ukraine Amuk Hen Naksin the Cray Masikadi plan no Kari game plan no Kain come there Trump ki audio adu the best orga Ngasi news kaya ta masigi wafam ase hanna mention tauri Moscow amadi Beijing mapam animak together attack to kini sini Beijing bu kari kino napsil likli se Beijing bu chingsil likli si kari kino Beijing na Russia da mating tauri pra aduki baramdra report sing high Donald Trump ki wakal July thana hek changbudi ki hele change we ki bari handak Russia na ki Kharkiv Zaporizhia amadi Odessa the dangerous attack kara to ki chaki walwada thana ba bomb type ki mong ni mafam khara pom chak pani phibam yam kai bani basidi ki Trump ase thamoi nuai khidre aduga myam na ubudi Trump ke waithong ni ko adubu America da leikhridana lobby ama Trump ki maning da Ukraine ki support da makoi na hairak pani yare Putin sap nongonda nungaite tasengna nongonda nungaite really nungaite aduna ceasefire ka thamlo nangna war pam labani na war lom de chatlasi haibagi ingit pikresi missile sing hojik Ukraine da tanthadana yohon kre US ki side tagi amorom the west ki maroiba country ahum suyam na kanna ithau hapkat di America da ultimately mayam na kinram bado Russia versus America plus west or European Union ga natraga NATO ga hairo samasi open to na khigadra haibado hojik matu oibi ki phibam da lakpa ta phong na urakle sini hojik tasengna Trump na haikre ceasefire gi tamak yam na kanna ai hot rambani hadu hojik madu ki matam loikre ai madom tu gi dokle Russian the red line cross tokre haina tade aduna ai ma ki mati am sauningi Ukraine bukan ba mateng topa ai khoi gi right ni sini hojik ka America ki side tagi high crease America ki stance amasu Donald Trump ki machin ki wa amrom the Putin ki RP amati makhoi ki khuchu khulaina America amati west ki apun ba press or karigumba attack tor labati madu ki combat aduta hanbangam godori pra ngak pangam godori pra masi yam question oiri hojik Russia da makhoi ki missile sing ase kar shortage oire sinam so production jam kanna hegat hadi haibidi yai aduga Putin khoida so shahid drone ase America masi Iran origin nitna masi su yamna kanna production to tholi sini aduga ukre Putin madi America ki wakhallon west ki wakhallon makhoi blame na tharoi dori haibase masi ukre aduga mat yang na Ukraine lawsin bagi hodarak pase makri ngam halloi oheloi dori sini Putin khoi hujik yam kanna honari sini madi ran ase lengdi to kan dikhani gunungta Ukraine ase yari makai khudum chal hora ki wakalon amuga sokna bari sini hojik madu khara wahan dori aduna ngasi gi numita Russia di Ukraine gi related asida Donald Trump ki audio me leak oirak pase ngasi yamna kanna naina khre madi mokoi gi B2-Bomber use doraga amukta da Russia gi capital Moscow Beijing or even mathau tarabati Iran da attack tawni hai khre yam lukrawani masi Russia manung yam kanna nainaram bani aduga Beijing gi kanglup
Moscow ki kaglub amadi Iran ki kaglub hairiba audio asida soidna discussion toramgani aduna Russia amadi Ukraine ki marakki war ase ngasi daki amuk anaupa phibam amata anaupa mongam de sangle haibase masigi report sing asina clear takle yam sathi dori masigi development punamak ase uraga Western European leaders sing ase tapna continent asibu continent amasi means Europe ki continent asi masi war rom de chingsalak la bani haibu wapam ase ngasi Lavrov na Russia gi makoi foreign minister na haiki masigi loina RT news ta phangba paw ki batung inna Russia ki makoi foreign minister Lavrov ase masi North Korea amuka visit tawba hokre ngasi hujik bak max North Korea ta lei North Korea da chatli se masi chor maram of the lairapani maram di hojik America West ase mkhoi tasin kre unite oikre Ukraine gi damakta mkhoi stand oikrabani na karam haina masi ngak lo tawni ngakani masi waram da yam chorbo waram da tar sidagi hen tar mong lairapani hojik to openly widely country kaya ki masi world war ama oidori ni world war ni new season na pawdo kador ni so masi pun makasi strategy yat pagi damakta Russia ke foreign ministry hojik North Korea da lai Russia na asuk yamna thugai khairak laba gari kaya tang mi kaya tang arm vehicle kaya tang makoi ki drone leifam kaya tang military base kaya tang Russia na lepta na thugai laba sida Ukraine ki hojik pop su makoi ki arm ammunition se loi plate ngasi su Russia na claim to kimodi dozens of Ukrainian drone and vehicle destroyed makoi ki drone na attack to na loisin ki sini adu makpu kayam sathina pisal lakra billion dollar ni se no insu pirakli khuchu khulai badu ki mobile Pirakli Ukraine as a ngaktabiati Ukraine as a loss obiati fall of Ukraine is impossible haiba wakalon ka loina piselekli country singase Europe the country singase France lady German lady masigaloina Italy lady makoi singas European Union ase makoi paisa pai ro kang no prithibi do paisa pai bai makoi ni tra aduga makoi paisa se South Africa kis da colony oina makoi ni chahi kaya tang pandun lerambani makoi de hujik su royalty phangli chup di paisa masi pur ase masi ga loina prithibi de chaw billionaires ling makoi ki tax ka se masi collection toroga Ukraine si thangli kari maram gi no Ukraine ki damakta so chawna makoina funding tawrise masi ki background kari raz lairipa kari akup lairipa Ukraine si ceasefire ohen kiduna tumin na santi da leihan baki mahutta hojik amana toksilaga amana war pesalaga Russia si tumunam thayati makoi bu thukai dokti ati makoi asi ki power amadi strength asi hantan tabiyati aduga Ukraine si NATO do konchinda yati haina khallise masi chorbagi mamani masi ki manungi plan kari no bhap tamamte